Dorbar to kati HDC nito yung balalik ke kini kiski balalik pre ladon kiba di pusko show no pa di man presa nila si pan oppose pan cancel ya kanika bil ke maskur ke baburam borok kidan ni kahok la jong kinong yalam lumikman bagi percaya kan no ka thong ni naro ndri kumum disi khamtam jogalapan konstitusi ngakwa ban percaya beri ndala ketu ngalayo ki phone call ba pi percaya biru ya kan bil ke kalong ki ka basu lungo ngayo ki message beri pi percaya kan bil ka banyada ya ka hukum khai jo kinongwe hapo ka put usam juga subsidi tengah sulungo tengah soba dengan sim ni kan kalat bangan percaya le si kalong mo misled ya ki paiba ka laban konsumsi bat kunjuru jong boro ka kasih healthy te hini por ngaspa ban sedang kaban ong ba pi kemau tu si hapo dis council ILO juni ilasin ya kalat banonra iki amendment re chairman kam allow yang ibang participate tingi kamyo ban penyo snow hagayeng ki taki points ki bang kwa ban busulang klem bajuni bang in khanya kan ga bel khang ni yo pha show governor te haba pi bang ini lakayeng darbar to si haga si kabakot kamde bang percaya ka bil kadi ni sumur biao bangi kamyo ban sim banta ban ikran te ngasu ban ong yepi ba ni percaya ka bil ring ko ban penjanai kali ka bil ka ban kam bat ka ba tang menta ndrei wat I LO jungi ba titas ila percaya min kali lalu hajar arpo ka ba limba ka jinggai nanti juga labor department kala ban sim banta no bahkan isu no ya ka labor license saki harus sama hajar ko ngilang isu mangi ka labor license tie dari mi lantu kadi bit ba ngiyo limited time ngiyo discuss kane tin nilai I pada community khamtam na ba ngali UMDC jo kalaban I balik persa ya kan ka bil I ya bali jo kane kaju ka konsumsi tengam ko ba kipai ba kin sim sutu bakala bangar mandi bentalang ban persa kan ring askwa ban persa kumbangal ong mantan burom yono no yalam dakade bala sajid apa ba ne kino bising bahalang ne kino benta ba kidon ya kahok ba kili persno ya ke ba ki sutru kadi ka babia tingi nang apa ban percaya tang halor ki benta ka bade hibat ka an jong ka subsidi ba limba ka constitution jong ka India te habin kong ya habang ya yo ban ya sulok mene step isian leo ban kren leo ban study ka bil kalau ki ka bil ka belum ba kongsan ban kalau ka ba sunat bat ni so yo jingkerman ba let's say kani ka bill gubernur un assembly yaka because kajkerpat ne kajiso juni padi kumchu padi kani ka bill kamde ka batmai but kipai ba kinum sutho bakala kamde ka labor act ka constitution ka schedule ba ka paratan kanang sha ailat ni bangin yada ka khai pateng kata kadika regulation jongka Khasi Hills, United Khasi Hills 1954. Ti hangne ka benta jong ka rule book jong ka the United Khasi Gentia Hills Taxation on Profession, Trade Callings and Employment Regulation 1960 kala thoshai liability to tax as from the appointed date and the subject to the provision of this regulation every person who carries on a trade either by himself or by an agent or a representative or who follows a profession or calling or who is in employment either wholly or in part within the autonomous district of the United Khasi Gentia shall be liable to pay for each financial year a tax in respect to such profession. Tempat kene ka ain kala don pam de ni spun thmai ka kum ka juk kum ka puang PE hangne ngan PE kene ka form ka ba hadu arhajar form ni se ai mangi ka labor service license kapag ikot ka labor license
andala simtipat ka sarkar ti kanika liberalization ngai bakadam dong higa juduna te kayo kanika executive committee pada ya kalat ban kan amen ya ka te haka amendment kalong kiki ka bastunat ban penso shopi ba hangni ha amendment kala tho shai kumne ningkong barim udar basang umdan benta ka labor license handai ka bastunat kanika bill kala tho angne ki dokumen ki badan kam ban apply kan license temut the application shall be filled in triplicate and shall be accompanied by electoral photo identity card, 2 passport size photo but kan ga bakam don kam recommendation of the village handman menjong rong basnong where the place of employment is located tikene ka bill ka bagi pas kai bor yang ya kador basnong bakade lakam ya kita ki bawan kai hapo kasnong kathau kajongi ti kabakam mo lesi kabakam kham shai shu shakipai ba kalong ba kane ka bill kamdei ka ba ngiwan ra mangi hindringi adopt ya kane ka bala adap asanu governor kane the Gazette of Meghalaya March 31st 2016 Hangne Latho Shai approved and passed by the Gentia Hills Autonomous Council in its winter session held on the 22nd November 2015, published in the Gazette of Meghalaya on the 31st March 2016. Tekane la karan Shai ba ka District Council Affairs Department ba governor khamtam ulat esen lupa ya kane. Tekam arais ka question ban pha cancel ne ban persya ya kane ringi su odop ya katika bill ka bang pass to Gentia Hills hangne pe hakapat tu kalau thosai non tribal employees service license beli ni yo bor la kane ti menta ka ik bastan menalai kendu yo CM ne yong ba i deputy chief minister in charge jong ka district council affair iba prestun ma ihi ila that suggest ba le no wood kum balale ka Gentia Hills kanang bangiru ginyo pendon kamno ya kaneka labor service license erne pila shai tepin opos ya kane te kamdon ngatai kamdon jingbon dari kaneka di kabal apas tu pada ka governor temut limba ka sarkar te kata kadi ki ka ba nginum deiban bakala khamtam kum kita ki Indian citizen jong kane dari India ngila one support ka Indian Union limba ka instrument of accession nila don ya kene kalat kalenti kabangin yelong kum kita ki citizen jong kari India but ni ya burung mar kalian bari ngong ya pi kumta bari hakane ka sithi ka balapha ka representation ka balapha de 19 South Shillong Advisory Committee hangne ka tho kumne recently passed by the Legislative House of the Khasi Service Council, hereinafter referred to as KCADC for brevity. The impunged amendment bill seek to make it mandatory for every genuine non-tribal employee. Ki bakla, kani ka bill kamang bitang yaki unorganized migrant worker. Kani ka bill ne ka labor service license kamdon kam yaki bateri sarkar, yaki no hikai, kamdon kam yaki bateri hapo ka defense, kamdon kam yaki bateri ha central department, kamdon kam yaki bateri ha bank. Kini tangi kitu ki migrant worker kan ki bawan tray tiles, ki bawan tray jingkang, ki bawan tray plumbing, ki bawan tray surok. Kani ka bill kalau ko bakong san ban yadai ki. Habang ilayo pen kubor ni kadar bersulung li kadang ka jikurku. Ba kadar bersulung ru kan yo bante lakam yo bomat banwan le ya ka banta ka ba bakala. Beri ka riti sanchar jong ka di India kala thoshai. Ngidon ya kata ka banta bangle ya kano ka business ne no ka kam ya boro andrei haman kita ki sektor kidon digi bentala kajong menta pitpet kane ka billi kam kata hiru ya katika cantonment area beri maki kim tan kam mencim license na Police Council nela municipal ki hapan cim license le ki hap cim lo cantonment board kam tan jing kata kane ka bill hang ya kata ka benta te menta pitpet ha municipal pi pile business katika general ward ki hapan cim license na po le ki hapan cim license lo po municipal board ti niru kum ka council ha bakadika bentar ke jurisdiction jongi tinggi kerpat bakin comply regulate ngi kam bagi persya bakin le business ngi kam bagi persya ya ki bakin wan belah ngene ka ri ke jongi kam bagin persya
Ya kan ono kebentaan rini syukwa ban regulate kat kum ka rule and regulation tidak ka municipal kadan rule and regulation tidak ka cantonment kadan rule and regulation temut ka 6 schedule area ro kadan ka rule and regulation shushu la busuru ya ka article 14 19 bat ka article 21 na syukwa ban size ki ba ka article 14 kadi right to equality kakum ka constitution te ka article 14 ka ong right to equality to ong phi la dos nam ka kandai spasan pusal la badan kan ka regulation ni laju kni sai ka hok jung dekhar bun le ekano no ka kanja business ne bun tre un balang ne em ki tre suk ki song suk ki bela suk ladu kasni ka bangila yo e ka jing ladu khamtam ladu bangilo pendon kami kan ladu ka kandai spasan pusal da piom ti saleben mangi ken Isa deprive mangi right to equality kat kum ka article 14 beri lej akli yo lej hapo matran lej hapo yo mano utrai khndo utrai siap ujai benriu khasi badan dukan ka belong konkret apo mnan ni hapsong suruk ni hapsong badan wala kata ni persa kata ni erki ni akmen ni ele kata kamrang ka jungi bangin le henry ngali ngong kerpadi ka government ka don sisa kata ka jingkit kili ba jaj benriu ni ban perkhat ba yikiti ki ba song madan le jale mukha boro kata ko footpath pipe ya ketika general wat apo police bazar municipal market ka bami thamai kan nomor ki khasi gidan kaba khamsutna ka belong keliu non tribal ru kan nomor ki general non tribal gidan hangte apo municipal market ka bala onra adaka urban department kacing kedi kalong yagi ken right to equality ngi ken bangi nang hab babuni hab somanan ndri katkum ka di katkum ka history ka yodu kadi namata jongi henry mentaski finle yodu ngim dan shu ya kata ka hoklenti ngi haban ay ka jing yoro ya ka besado ka besashen rai besaktung bakidang la bante lakam bakidon bitangki khasi ke bapnya ya katu ka kam khai hante te kani ka an kala tho shai baka kam badang la hiban triu khasi nginumla dalili ban ailat ikiwi beri bangi dan ya kata ka special status ka schedule tribe status but ilayo ay kanir ka bandriu ka jingyalam bastat jong ujijen nikol ba joy bangi hadu mentas ngi yo ban khai ka masuk kemau sin ngakwa ban pensais ki pajba kari kasi ka biit ke jungi ka jusen syar ya ledi daledi kat praspa bandriu dengila sya tombor hau british ne hau kar praspa nyu punyu nindal asak ais sadaka sanat hendring kemdu ya kata kabor bansen syar dari ladi hadu kar kandai spa sob kunai dengan larung apa ka Indian Union ru hadu kani kapot klipmat ka bang song angne nidang sen syar ya ladi kani ka bil kampersha yo ujenan tribal ne yo no citizen jo kari India kidon tang ki kendon bakin dewan khai yang ne bakin hap apply ka trading license bani ka labor service license kane ka kabil kalung ka bokongsan namanta ka jaj benriu namanta ka KHDC ka ni haban yoro baka JHDC kalau ada beli lu araja katsan tinga trai ka article 19 pare kala kan sai right to mo conduct ka business ti hantaru ka ju menui laju khangyo nongwe dokar bu nyai business wana laban kan nomor ki dukan jong dukan sudah upunya ka business lalu kisnem laipo sopo snem nan pendik Subanyaro ikising balang ban kapor kilit ban cek mri ba kilit ban ong ba khangno ngem shashu andre kilit cek khanang ba kanong regulate ya kata ka bor ka bangi haban yada khanang ba kinuman rum kulmar ki briu ki bamdan hok bande ya kane kakam khai te ka rule ka article 21 ko ong you right to liberty right to livelihood dah to ong bi ki pa nilak kini saya ko hok jom kita ki genuine non tribal right to livelihood hendai ngi em kum kita ki Indian brothers and sisters dekaba ngi protect yaki kiru ki suthu lang ya kita ki an ki kendon jungi kiru kile ya kata kalanti ki shim ki trading license ki buromi ki dorbar sunom batir ter ki yai tikine kala yai la hobusnem tik balikin san ngan chu kulmar ya kane ka bil ka bawanra ka dis council ngim ban kulmar kane ka bil kalong ban yada susu kala jana susu menta
Kali training license kadar bersnong kalau adan mental mensha mentali hakani kaliber service license dulu adan mental kadar bersnong. Jadi sisi adan bor kadar bersnong kalau adan bor kajai bener. Jika ni kata kayak apa ngako aban pen snow hakani kapor bangak kedo yanoina baru kidon ya kahop ban pen snow kita ki jing snow ki jong lojong ndrei nga suong ba dengan sengaja kamtam nakani konsumsi laban konsumsi kabaman kapor ki ong baik bo udah khar hapo laban kumta kumne kumtai kata ini ginong song kata ini ki paiba ki belajit janga ti dakaba buram ya kini ki paiba ki belajit ba ai kani kesuki ka bakodor kaba kentang namanta banyada ka jaj benriu kadi ka kamram jonga habang ai ba kadon kono kono benta bang hapan pensyai syaki bakinum sutu bakala ngahapan pensyai bat kaparu ka kubur syaki genuine non tribal jong kaneka thai nge jongi bat kumju jonga Meghalaya state hi berkoi kimdan kaman kuslai because ka article 21 ka article 19 ka article 14 kal ai right ya baro tingi kapkani ekarai ndring idan ka special status bengin yada ya ka interest jongu indigenous tribal people kadi kata ke ki ka ba ngasmo bamtasi ko aban pensyai wan pendo kejok tin yang leyo ban ya so persoala ban persutu i halor kabil kani kerno wali tinga syuki bil bakal alik kane te kane ka jitho ka alik te long ngamban si ngar haban pensyai beri ngasakli jikli mangaru ngar mo de bala saji ki baiba ti nganumla barong halor kata ke beli iwan ne kamwan re ba iru di buru bala sempang menteri kare kampal bate ila simi karai ka ba iru ismobe tengar na haban simi karai bang sobe bangan yada beri kumu ambisi jo kalaban na haban yada omong tang ki kasih re wadi ki jenun tribal khang bakin jo ban khayi ka baso khang bakom ki Indian brother and sister kin jo ban le ki business da kalanti ka ba akum ki rule and regulation juga secara dibaka constitution juga dari India. Libat pula Ki kot kisla limba kini ki bill ki constitution ki rules ki act limba kini ngahaban keren kumu nong yalam juga neka konsumsi bat kumu dekat juga district council kane ka jing persya kamni tang yang ane ya ka lapan ne kani ya borok kowe ka KHDC kunju hiru ya kari kasih berko itu kan ya bil kam kata daliliru ya noru kam kiniru ya ka hok jono unri kade be ka bangi don kam bangin ya dah ya ka komisen syajuni hapo ka jurisdiction jong ka kredit ka bendri kata apa ki ong ya ka 6 schedule area ndriu kade halor kane ka rule 3 liability of you te hanya kalau longan kedua tangi kane sesin bahang ni la jana susu layo kane recommendation of the headman mujung rong basno kalau long mandatory bagi yo te ngancu ong yepi mentape habi pas ya kena ke bill kamu mau governor un supriang be un asen be ya kan kadang ke procedure kan salet ke DCA department kan le ya ka examination nanta ke legal scrutiny kan ya ndala ke legal scrutiny kay kabanja kan lit kene hapo ka kabinet ka syong ka kabinet pre bakan rai nanta pre governor sa ay ka asen tidak ada kalau very simple da kadon ka jingduna hakane ka bil ka bangila yo ban pas bangi kami yo ban cimbeta ngisut ho ya ka kanon pai sa disconsent ni si yo yang ka benta banginya kan na kayin berpa in panjana pre kita ki point ka ba lesi ka DCA department ne governor sa kodo te Henry ka jing persa ka lain lupa kalau kiki ba ka rules and procedure kadon tila sutu ba kaneli kan sadang lek yang suka tinga thai ndan kam pan shakti jing sisa ladai ban sutu ba kaneli kan sapoi satai ndre ngamtit akano karukom kabil ngimpat ka ndre kajing persyak ladan kasong ngajing start jogu sorkar ban kane kalau ngajing persyak bo pai bar un sai yang